Suruh senar kerang aksin saramio inggih ratu pamiasa makasami rikalan ning putike tang sipi-sipi mungguing dukan sang Srutasena ngaksi asu wenton irike ring genah piyatnya saramio menten malih panjang pikayun ngeraris nemangkin ide sang Srutasena digelis nampokin asune punika sakon angket ring sampune nampok tampot ring asune raris Srutasena wacana nengket ring asu punika cicing budik saja mungguing baos sang Srutasena nenten getios cai cicing gudeg saja cai ngawe jaman ya dengan nang nejani tegarang melah melahang pirengang cai ini ada nih dini di yadnya nih wah ngai cemur yadnya nyaman kai ini dini apa kawang cai Pusing pungan jailakan kaplukai netep teh buku jani cai ada di sini. Ini jani pusing bunga cai patut nampi dosa. Ini jani cai lakar kaplukin kai. Srutasena ngambil sani agang risah pun puput kadiasa punika mungguing pawacan raris dibangkin ido sang Srutasena digelis ngambil sakan dikan gitu kali itu Asuneraris katiti sesampun sang kandikan wenten ring seironing tangan ngeraris sang Srutasena ngaplukin minyak adiasulan ni wenten itu kacak indelang digelis
Geles asu saramil meraris kecacak indalah oleh sang serutus ini. Kain saramio santukan reh ning kekaplukin asu sang saramil ngeraris sang saramil nangis kai dan si tenang sakit rikala punika saramil nenten sidenang ang sakit ngeraris saja mati kawin tenanipun asu matilah Sudah mangan dupe raris asu sarame matila idu sang srutos ini ngandupin asu punika melair pati asu sang saramio rare semua marga pamiarsa makasami memangken cendekang titiang caritane muni ngayang sepupute maturasa punika rare sang sarami memargi sadeng gegesonan pisan dur nyuno temu margi mungguing pemargin ido sang sarami pemargine punika wantah anyu-anyu kawin tenang ring tengah margi sakit sampun berapa nenten suwe memargi melintangin margi resane mangkin sang saramil sampun rauh ring genak sane ketujuh tegal guru kasih gegalangan antuk titiang nyari daya sane mangkin ide sang saramil sampun rauh ring tegal guru kusetre kenangon ya denya luwe iri kering tegal guru kusetre wah
genah Sang Prabu luwih mahkotamu rikalane nangun yanyo sane mahkotamu sang asramiyo reng pucung saru dari kengeraris ide Sang Saramil dan negeles ngerereh genah sane kerep punika wadah wenten ring wucun balini bali sade saru rike jadi hasil saramil kanjekane punika tan sipi-sipi mungguing angum miwati Sang Saramil mungantenang yajene punika ya denyaka lintang linwe Cente ngawinang ide kelintang angom wantah sangkane nyingat ine keluwihan yadnya rekalane punika banyak kepas liwar ngayang mungguing kawentenan ide Sang Saramil rikalane punika rikalane ngantenang panjaki punika ngaturang ayak sakepes liwar kemo mae makeh iri kering genah namun yadnya dagang sami Presiden tuk titiang aturang kahanan rikalane punika para panjang sane alit sane agem sami kuku ngaturang ayah dari ke Kula maneh ake prabdo lianan repunika paruleman para titi makesami makowe kathah pisan ngrawuh iri goreng genah namun yatnya mako sami katur linggi becik pisang rekalan yang punika saywakti
maka sami para ulaman, para aditi sami sampun rauh turmaning kicen katurang linggih becik oleh sang sani namung yamu. Dawa pula paling kaya denyo sane mangken lan turang titiang nyeri dayang eri kanjekane pacang nangun yatnya parindikan pulah palih yatnya ne mau sang titiang mangkin kemargian manut pulah palih punika inggih punika wantah pulah palih yatnya sane sampun kemargia sampun manut dari sejoning paindikan wentana samatona sangat ri kanjekan sampun pula palih sejeroning yatnya kemargia mereka ngeraris semetoni dosang Prabu Cahayu Wijaya aturan titiang mangkin sangat senon kawentenan para minekadi desang nate nenten gedingo wantah hidup mo param sang suda seni cedo sarang nabadap ya denyo hidup sang sruta sine taler sareng nyarengin nabdabang yanyan de sang natek maka semeton kajing akin nonton ya denyo rikalaning punika kecingak raris minekadi ide sang srutasena irika wenten asu nonton yatnya kecingak oleh ide sang srutasena